Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Ñawpaka tukuy chaykunami ñukapajka mana hawalla baliq karka. Chasnakaqpipish Cristo mantami chaykunaka yanga rikurikpi tukuyta shitarkani. Filipenses 3:7. Masnata ña yuyaykamushpaka allikuna kanaka ashtawan katirashpa ministrishkatami rikunchik. Shinapish achkakuna allikuna kanchik nirinchikmi. Ñukanchikka shuk alli trabajador, shuk alli kusa, shuk alli runami kanchik nirinchikmi. Kaytaka rikunchikmi ñukanchikllati rimanakushpa ninchikmi shuk alli runami. Alli shunqutami charin ninchikmi. Filipenses 3 kallaripika Apóstol Pablo rimanmi chayshina yuyajkunaka pandarikushkata. Mayhanpish Apóstol Pablo kishkashkata rizashpaka mayhan qhari mayhan warmipish yuyitukunmi payka shuk alli runa kashkata. Payka wiñarirkami shuk alli familiapi. Payka alli yachana wasikunapimi yachashka karka. Chinallatik payka alli ñantami katikurka. Chashnakaqpipish Apóstol Pablo kaninmi tukuy chaykunaka Cristo Jesusta riqsinawan chimapuraqpika yanga imapaq mana valinchu ninmi. Filipenses 3:8 nin ashtawan karin ñukata manda Cristo Jesusmanta yachanaka tukuyta yalli sumaq allimari. Chaymantami ñukapajka tukuy imalla allilaya kashkataka yanga kaqta rikushpa shitarkani. Cristota huyashpa payta charinqaraykumi chay tukuytaka mapa ñukuta shina shitashpa ña mana yuyarini. Kaytaka ruytukurkami Apu Jesusta riqsinaka mana kanchu shuk alli runa kankapaq kayta chayta katinalla paqtachina kashkallata entendina. Ashtawanpish Apóstol Pabloka Jesuswanmi shuk apanakuyta charirka. Chaymi ashtawan kushikuyta apamurka paypaq kawsaypaqka. Pasaq punllakunapi pay imallata rushkakunamanta imallata paqtashkakunamanta yallika. Apóstol Pabloka allikunatami rurashpakatirka. Shinapish mana payka tukuy chay ruraykunawan allikanata mashkashpa. Chaypaq randika paypaq alli ruraykunaka Cristo Jesuspa huyayta chaskishkamantami lluqshirka rikurirka. Chayllatakmi ñukanchik kawsaypipish rikurina paqtanakan. Cristo Jesusta tukuy ñukanchik kawsaypi ñawpaman churaqpika allikunatami rurashpa tukuchishun ñukanchikpish. Mana chayta rurana kashkallamanta ashtawanpish ñukanchikpi chay rurana munay tiyashkamanta. Cristo Jesusta riqsinawan chimpapuraqpi paypaq kawsaypi tukuy ima tiyashka ima paqtashkaka yanga kashkata kishkashka washaka Apóstol Pabloka kishkashpami katin washaman sakiriktaka tukuy sakishpa ñawpaqman chutarikunellamin nin Cristo Jesuspaqman chayankapaq. Filipenses 2:13 manta 14 kama kayta nin. Imalla rurana kashkataka ñami tukuyta rurani. Ima pandatapish ña mana rurakunichu nishpaka mana nikunichu. Ashtawanpish Cristo Jesús ñukata imapaq aqllashka kashkaman paqtana yuyi katikunillami. Wawki panikuna ñukaka chayana kashkamanka ñami chayarkani manariq ni tukunichu. Ashtawanpish kaytamari rurakuni. Washaman sakiriktaka tukuy kongarishpa ñawpaqman tiyaqtami paqtasha nishpa chutarikunilla. Tayta Dioska Cristo Jesuswan shuklla tukushpa hawapachapi allita chaskichunmi aqllawarka. Kunanka chayta chaskinaman chayana yuyi rikunillami. Apóstol Pablo shinallatakmi achkakuna ñukanchikka allikunami kanchik ninata sakishpa kungarishpa tukuypaq paqtakaq Apu Jesuspaqman kashpana kanchik. Misión Chaski Uyachirka, Samachik Shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchaski@gmail.com mankishkay, pagillata guyashkamanta.